Muthenya wa keri wa icera riake mwena wa ithwiro ria bururi, President William Ruto atwikanite mene tiganite ya kaunti ya Bungoma ta Cheptais, Mount Elgon na Chwele kuri icera-ini riri onekanite gutafania kampeni cia mwaka wa 2027 na njira ya kwendia mito yake ya kuhuranira tamu ya keri. Aje! Ati Chwele mnasemaje? Hebu nione tutam ya Chwele. President ahũthĩrĩte icera rĩrĩ gũthiĩ na mbere gũtetera itua rĩake rĩa kũingĩra ngucanio cia ũtongoria iria ikoretwo ikĩyumĩria thibitarĩ-inĩ wa Nairobi, akiuga gũtirĩ mũndũ akũhoya ũrekeri amu ekĩte ũguo nĩguo kũhonokia thibitarĩ ũcio. There is no way I am going to allow Nairobi Hospital to be taken over, taken hostage by charlatans, by conmen, by fraudsters. That is why I have instructed with clarity that all those who are involved in fraudulent activities in Nairobi Hospital will be removed. They will be taken to court. They will be charged. And Nairobi Hospital is going to serve the people of Kenya. President Oho ni agire kiene miario ya atongoria a mung'ethaniro aria maramumurika nundu wa kuingira mwathanire wa thibitari ucio wa mundu kiumbe. I want to tell the brainless opposition, find something else to do. Wachana na Nairobi Hospital. Nyinyi hamujui chochote, akili yenu iko chini sana. Sio kama tunaelewana bwana. Sasa mnaenda kukimbia maneno ya Nairobi Hospital hata hamujui nini inaendelea. Sikizeni madaktari wa Nairobi Hospital watawaeleza, wacheni upuzi. Agithie na mbere kunyururia mung'ethaniro, President Oho no ehurire ndebe akiuga wira uria arutire bururi-ini mwingi na ni uronekana. Those people have no idea where to take this nation. Tulitoa hii nchi ikiwa uchumi imesambaratika, tumeimarisha uchumi. Kilimo ilikuwa imesambaratika, tumeinua kilimo. Elimu ilikuwa imepotea, tumerudisha elimu. Soko ndio tunajenga, barabara ndio tunajenga, affordable housing tunajenga, afya tunasimamia. That is how we are changing Kenya. Hindi icera riri, President ni arugurite tabarĩra itiganite ta tabarĩra ya utabia wa maĩ kuma mwena wa Chwele nginyagia Kibabi kaunti-inĩ ya Bungoma, kuria Oho athurimite tabarĩra itiganite ta waki wa thoko ya kĩrĩu ya Chwele. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.